Setsebi sa mebaraka Greg Davis se re ditlaleho tsa lenqosa la Amerika tse reng Afrika Borwa e fepela Russia ka dibetsa di tshositse batsetedi. Some years back we've always said that what happens on the rand and what happens with the value of the rand because of the way things work and operate within an international economy of which we are, 70 to 80% of what happens on the rand is influenced by what happens in the world. Ranta ha isa le ntse sebetsa hantle ho fihlella Eskom e phatlalatsa hore e tlo eketsa mokgahlelo wa kimollo ya motlakase ho ba ho tshelela mo Ranta ileng ya hweba ka 19 rand papisong le dolara ya Amerika. Unfortunately, the bulk of it is local, and you can see that if you look at the rand's performance against the dollar compared to our peers in the emerging market world, how they have done against the dollar. Bekeng ena mosisi wa banka reserve le setja ganyago o hlokomedisitse boradipolotiki hore ba se ke banka diqeto tse tla thefula ranta. If we are to have a stable currency, which is what we would desire, instead of the volatile one that we have, we are going to have to understand that the rand is as much impacted by global factors and as much as by what we are doing here. Maemo a jwale a ditjhelete naheng ena le ona bakile kgatello ho ranta ho Afrika Borwa e ka nna nyatlola moedi wa ditekanyetso tsa yona tsa monongwaha ka lebaka la ho theoha ha kuno. For that, let's appreciate the beauty of